دەم باش خوێندەکارên هێژا ez مامۆستا دڵخوازی خێبوەرە me waneyeke nû ji waneyên felsefa amedayîn didom. Waneya me ji xwe îro serenavê felsefeya hiş û ya mengeweriyê. Destpêkê felsefeya hiş. Ji xwe felsefeya hiş şaxek ji şaxên felsefeyê û mijara wê ya sereke aqil e. Wek me got şaxek ji felsefeyê û mijara sereke aqil e. Wek me got felsefeya hiş xwe şaxek şaxên felsefeyê ye û mijara wê yî sereke aqil e. Bi awayekî felsefeya xwezayê aqil bû yer taybetîn giringiya hezir têkiliyên ku di navbera aqil û laş de ji xwe şîrove dike. Wek me got têkiliyê di navbera laş û aqil de ji xwe şîrove dike. Lêberî em derbas bin berdewam bikin pirsek me heye ew pirsa me nû aqil çi ye? Çi wata aqil e ya aqil çi ye? Li gorî lêkolînên ku hatine kirin jî ji bilî di do heta sê ji sedî ji aqil nehatî bikar anîn. Ji ber vê yekê pênaseyeke destnîşan jê re nehatî danîn. Ji ber ku ji sedî di do heta sisiya ji aqilê mirov nehatî ji pêve ji du heta siya pêve nehatî bikar anî ji bo vê yekê pênaseyeke destnîşan em nikarin bikin. Pênaseyeke destnîşan jê nehatî. Wek me got ji ber ku ji hîn ji di du heta siya tenê bikar anî ji ber vê yekê em nikarin pênaseyeke destnîşan em jê re deyn ya jî jêr nehatiye danîn. Lê mirov dikare wê wiha pênase bike komek jê karînên girêdayî têgihiştinê lirxandin bîranînê baldarî ev tiştên gidmecê mirov de çê dibin em karin jê bêjin evaya giş di navaroka xwe de dibin aqil. Yan jî biryadayînê ev giş karanînên ê aqil in. Bandora xwe li hest ev aqil bandora xwe li hest li hezir ajo û xwestekên mirov dikim. Wek me got ev kêranînê ê aqilî ana me bilêv kir bandora xwe ji xwe li hestê mirov dike, li hezrê mirov, ajoya wî, xwestekê wîna dikim. Her wiha taybetiyên girêdayî kesayetî jî dide diyar kirin. Yani ew taybetmendiyê girêdayî kesayeta mirov diyar dike. Wek me got zêdî û lojî taybetmendiyê girêdayî kesayeta mirov ji xwe diyar dike ya jî xweyayîn dike. Tevî got heta niha ji bilî ji sedî di do heta siya ji aqil hatiye bikar anîn ew qasî pêşketin û guhartin di cîhanê de çêbûyî gelo ji wê rêjeyê bêhtir pê bikar anîn wê çi bide? Ana ege em bêjin ji di du heta sedî di du heta sisiya ji sedî hatiye bikar anîn û ev qa pêşketinê di nava cîhanê de çêbûyî. Gelo ge em bêjin mirov hişê xwe ya aqilê xwe sed sedî bikar bîne wê çawa bibe? Wê bige çi astê pêşketina di nava cîhanê de. Aneke diwane. Diwane çi ye? Ji xwe ew nerînên got derbarê têkiliyên di navbera aqil û laş de ye. Me got diwane çi ye? Ew têkiliyên di navbera aqil û laş de ye. Wek manî ziman me got diwane çi ye? Ew nerîna ku derbarê têkiliyê di navbera aqil û laş de ye. Yekemîn car ku ev hêzir pêk hat dît got carna kiryarê aqil ne fîzîkî ye. Ji xwe cara yekem dema ev hat bi pêkanî û karanîn dîtin got kiryarên aqil ne fîzîkî ne. Ev hêzir li dibistana felsefî yên rojhilatê de bi taybet li Hindistanê pêş ketî. Ji xwe ev fikrê hanê destpêka hêna ji xwe li Hindistanê derketiye û li pêş ketiye. Ji xwe li rojava jî yekem kes diwane guftûgo kiriye Platon. Wek me got Platon e.
ئەڤایان ڕۆژئاوا لێمەگۆچل دەستپێکا وێنا لە ڕۆژهەڵاتێش خۆ تایبەت لێ هندستانê دەرکەتیە. دیکار jî bi wê hizirî navdar bû. Xwe ev mesela diwaneyê de ya hizrê diwane kesê êv navdar pê xwekî bû dîkar bû. Di nerîna wî de aqil ne di çarçoveya heyberî de. Li gorî wî na aqil nakeve wê çarçoveya heyberî de. Her wiha ew yekemîn got têkiliyê aqil bi têgihiştinê re diyar kiriye. Yan jî em bêjin ew ê yekemîn ê têkiliyê nabera aqil û têgihiştinê de ji xwe ji me re diyar kiriye. û ji me jî got dibe bingeha zîrekiyê dayê xuyakirin. Û me jî bingeha zîrekiyê yî. Wek me got dibe me jî bingeha zêrekiyê. Aneka felsefeya mengewerî a îdealîzmê yan jî îdealîstê. Felsefeya mengewerî yan jî îdealîst. Weke pirs çi wateya felsefa mengeweriyê yî? Ew felsefe aqil bingeh digire û her tiştî di gerdûnê de vedgerîne aqil. Ji xwe felsefa mengewerî ya an îdealîstê çi tiştî her tiştî aqil bingeh digire û çi tiştê di gerdûnê de heyî ji xwe vedgerîne çi vedgerîne aqil. Dibêje got jêdera tekan ji zanînê re aqil e. Hizir ji berî heyînê heyî û her wiha bingeha her tiştî gerdûn e. Ji xwe li gorî vî hizrê hanên tim hizir beriya heyînayî. Ji xwe li gorî îdealîzmê timî hizir beriya heyînayî yan jî çi tiştê heyî ya çi heyînê heyî diriya hizir derdikeve hebûna xwe pêk tîne. Komên felsefî felsefeya îdealîzmê pir kûr e û bingehîn e. Lê weke nerîneke felsefî xwe dispêre felsefeya Yunistanê ya dema destpêkê. Ji xwe ew weke fikrên îdealîzmê ji xwe pir kûr û dûr e. Lê bi rengekî nerîneke felsefî ji xwe xwe dispêre felsefeya Yunistanê a destpêkê. Di wê demê de ji aliyê Platon ve tê pêşxistin. Ji xwe destpêkê ji aliyê Platon tê pêşxistin. Wek me got pir kûr e îdealîzm pir kûr e dîrokê din lê destpêka wî ne li Yunistanê akevne û kesê yekem em bêjin kar anî ji xwe Platon bû ê li pêşxistiye. Di encama vê yekê de gelek rêbazên mengeweriyê derdikevin û ew jî ev in. Ji xwe gelek rêbazê ê mengeweriyê derketine û ew rêbaz ji xwe evin anamê yek bi yek derbas dikin. A yekem mengeweriya ontolojî. Ji xwe kesê yekem ê ev rêbazkar anîye Platon in. Bi nerîna wî cîhaneke mezin tîjeyî ramanê rast yên mengeweriyê heye û ev raman û bawerî ji dervî cîhana me ye. Cîhana me ye û ne tenê di aqil de û hizir de cih digire. Ji xwe li gorî Platon hemû hizir cîhanekê de heye, cîhaneke mengî ye. Hemû hizrê rast di wê cîhana mengî de ye ew cîhana iljor de ye. Hemû tiştê heye ew bêje ev hizrê cîhana mengî de ew ê hizrê rast e. Wek me got li gorî Platon ji xwe hizrekî heyim di cîhanekê de ew cîhana mengî tîje zanîne rast e û tîje bawerî ye û ne cîhana mirov de ye lê cîhanake din e. A di duwa ji xwe mengeweriya ne heyberî. Ji xwe ê ev kes bi kar destxistî ya bi kar anîye biriklîye li gorî vê rêbazî bûyer û heyînên heyberî yên em dibînin û dijîn rastiya wan tenê di hizrê mirov de ye. Ji xwe li gorî biriklî ev heyberê heye, ev hizrê heye, ev tiştî heye di gerdûnê giş heye tenê di ku de ye di hizrê mirov de ye. Yani ev heyînê di gerdûnê de ev tiştê hawîrdora me giş li gorî biriklî çi di hizrê mirov de ye. û biriya aqil derdikeve. Yani biriya aqil de ji xwe ev heyînana derkevin holê. û ew jî girêdayî hizrê xweda yan jî xwezayê. Girêdayî çi?
خدا یان جی خوزای وەک مەگۆ برگی دبێچم بێ ئەف هەینێ دگەردونێ گشی دێ چ تشتێ دگەردونێ هەیە تەنێ چ دڕیا هەزر دەردکەوێ یان تا بوو نایتنە گنە دڕیا هزرە بێ و ئەو هزرجی بەدگەرین چێ هزرێ خدا یانجی ئێ خۆزایین ئانا ئاسسیا منگەوەریە ڕێژەیی بناوێ منگەوەریە بلند تێ ناسکن شخوا منگەوەریە ڕێژەیی بناوێ منگەوەریە بلند تێ ناسین شخوا کەسێ ئێگە ئەف ڕێبازکارانی شخوا کانتن بنەریناوی ڕێبازێ هەر تشتی گۆ ئەم لەسەر جیهانێ دزانن چێ باوەری و چێ تێگە هەیە بگشتی ئەنجاما هزرێ گۆری کان چ نەرینی هەیە چ تشتی هەیە بگشتی ئەنجاما چی ئەنجاما هزرێ ئەو زانینا گۆ دیگهێژی مرۆڤ نەد ناڤارۆکا تشتان دەیە تەنێ داعاقل دە و تێگشتنێ دەیە شخوا بێ چ تشتی هەیە هەمکی بەدگەرین چی بەدگەرینە هش ناڤارۆکای کو دەین دە هش دەین هش دەروی هش گۆری وینا تشتێک تنەی وەک ئەم دبینین بگشتی گشت بەدگەرینە چێ بەدگەرینن هش یان چ تشتی هەیە چ هەیینی هەیە بەدگەرینە هش یانجی دڕیا هەژر دەرکەوێ هۆلێ منگەوەریە کردەیی ئا چارایش خوا ئێ ئەف ڕێبازکارانی فەشێیین ئەف ڕێباز هەبوونێ بکەسا بگرێ دەدێ شخوا هەبوونێ بکەس بگرێ دەدێ بنگەها هەر تەشتی بمن هەیە یانجی ئەس چ ببینم ئانجی وان چاوا ببینم ڕاستی دوور دەیم یعنی هەبوونێکیشی چ کردێ کەس گرێ دەدێ مرۆڤ چاوات بینە ئەو ئاڕاستە هەر کەسێک چاوات بینم واتشی ئەوێ هەیە چۆ دبینم ولۆ ڕاستیا وێنایی ئا پێنجاش خوا منگەوەریە بەراسەرم کەسێ ئەفچی کارانیش خوا شێلنگم سەدەما هەبوونا هەر تشتی و مەرجێن هەبوونێ بێ هزرێکی خۆزایی بە گرێ دەدێ خوا سەدەم و هەبوونا هەر تشتی بچ گرێ دەدێ بە هزرێکی خۆزاییرە شیلنگجی وەک مەگوت هەر تشتی چ بەدگرێ دەدێن هزرێکی خۆزایی بە هەر تشت بەدگەرە چێ بی هزرێ خۆزایی ئەوجی هەر تشتی هەیینێ هەنێ چ تشتی هەنێ بەدگەرین چێ وی هزرێ خۆزایی بە ئاشەشاش خوا منگەوەریە بێسینۆر کەسێ ئەف ڕێبازکارانیش خوا هێگلم لە گۆری بنگەها بێ ڕێبازی هزرێن گۆ دە عاقل دە و هەیینێن دی جیهانە هەیبەری دە وەکە هەرن وەک هەڤن ببنی وەکە هەڤن و هەیینێن دی جیهانە هەیبەری مەگۆ وەک هەڤن هێگل دبینی گۆ عاقل دی ناوا پێشکەتنێ دەی شخوا لە گۆری هێگل هەیبەر و هزر وەک هەڤن هزر و هەیین وەک هەڤن یعنی وەک هەبوونا تشتا دی جیهانێ دهەیی ولۆ هەبوونا وەناجی چ دێ دی هزر دژی هەییم هێگل دبینی گۆ عاقل دی ناوا پێشکەتنێ دەی شخوا تیمی گۆری هێگل دبێژێ هزر تیمی ناوا پێشکەتنێ دەی و بەردەوام دکێ و پێشکەتنە عاقل رە پێشکەتنە جیهانە هەیبەریژی پێکتینێ یعنی پێشکەتنە هزر پێشکەتنە جیهانێژی پێکتین شخوا هێگل ئەو کەسێک هەبوونێک گشتی شخوا ئەوجی بەدگەرینە هزر و دبێژێ هەبوونا ئەو پێشکەتنە هەیینان بە پێشکەتنە هزرە یان دەما هزر پێش دکەڤێ هەیینجی پێرە شخوا لە پێش دکەڤێ ئانا شخوا هەن دڕخنەی گۆل فەلسەفەیە منگەوەریە هاتیە کردن gelek pe rexne xwe felsefeya a mingewerî hatî kirin hin ka ji wa pêşkêş bikin yek ji wana ew felsefe tewreyî bêhterî xwe biratîk be a yekem ji xwe ew felsefe bêhterî xwe tewreyî bêhterî xwe biratîk e yani bêhterî xwe ser reşeva
تورایی کار دکه بهتری خواهد که واره براتیک دیم آدوا دجوا که ده جداهی دخل نابرا مروانده جداهی دخل ناوا مروانده که مگود توراویه بهتری خواه براتیک به آدواش خواه مگود جداهی دخل نابرا مروانده سیسیا ناکوکی دخل نابرا نرخه نشادی کونویه نو وقت ما قد آسیا چی ناکوکی دخل نابرا نرخه نفشان کون اوه نو چارا هر تشتی بدگرین هزه کش دروی گردونه و به یکی مروف بوین ولاواز تفدگرم شخوا هر تشتی بدگرین چارا هر تشتی بدگرین چه هزه کش دروی جیهان اما و مروف بوین دکه حتی شیفتگرین مگو هزه کش در بی جهان اما و به یکش خود مروف لوازکو ببین دکه اینجا گرینگی دایه گیان بهتر جلاش یک مگود بهتری خود گرینگی دایی گیان بهتر جلاش شخوا بیرنگی وانه مبداوی دبه آنا پاور پرسین خانده همه چاره سر بکن پرسا من یکم مجاره فلسفه هش چیه و لسر چه لیکولین دکن مجاره من گواری شخوا مگوها سرکه عاقل لیکولین یوین لسر عاقل و بویر و گرینگی و هزر و تکلین نابرا عاقل دو ولاج دایی وانا گشتی شخوا لیکولین دکن پرسا دوا فلسفه منگواری شیروبه بوش خب فلسفه منگواری بگشتی آنا مرگش فبر شیروبه کر او فلسفه عاقل بنگه دگره و هر تشتی بدگرین عاقل خب بگشتی وقت ما گفت همه بشه منا هر تشتی بدگرین عاقل بی رنگیش خو وانه مبداوی دبه حتی وانه کده من هر ببین کیف خوشیه ده